Say na yansama radio fosifo akwa babium 97.1 ya chiachi amu nyina ya mamu akwaba ni obi bia fe na odi wafidie no ato ha no Badwam de ya ba 5:30 pepe penti asa no so na be join ye sebe ya news no ya wie nkranhya na ba na kudie mu nsempade botwe so de amayi ti de edu so na adomonline.com ene de obonkrata na bra no so nso ayi bebie phone lines no na also the headline or aba na yakwa adomonline.com asema da ha enie court extends deadline for hearing in Dadlumbes wahala ntia no ho asem no court atwa konti de oba adomonline.com and also ewa ha se badwo Dadlumba odim sa kranko wa asem beni oh Debbie nti ahu asam enso eno no na kwasi awahosam a na wotwe we yentam so si ye ne se kwakupoku owura bia wanya mfie aduosiansia na yesi yakum no ato ono anafuo mu yatwitwa no chese twitwa tra ano odin wo kaniago ebe dade so aba ya hafuma nsam ne mo areho papa mfie aduosiansia de asamo a yakuno kwa eno so ho asawo ba adomonline.com eno so wa ha na akwa bia kronfo bia woko wi okada wi eche nyame na je no ne fa pe na hye ko mo hye ni nyina akwaje hospital bed nso aboso wo ye mfimfin mantamu ho awutu adawukwa awutu senya west ho na siye na nsen ba ko bi de ono mo nya na hye no na wo nso ko ye and a half na bambo for one day omnibus taxi to Equinaco police station just say we so mu na we no so we no okun obi onye so okowia mpo me kwa dem so okowia wakumoto ayi rider na no saji moto no waji moto no ti waye lucky ba ko na okun ba ko no de ono so omo hye no eh edi o ti ho asam no ba ha no da ha no mu machine fa nyina ne ntɔhwe ne side wo ze o ma wie fa ne nyina akɔ ona da ha gi ayarehwe no na weekend is so TDC ye wo weja junction ho eno so factory kase ja to mama just o hwe fire tender se ba ho pa nyina na ne jana no ten akwasi mi hu ya mi busa mo ze enti no enipa bi na ahye da hyehye ana se ye di asema tidia ne nti ye ne mu nyina ma yesi pebremu Saturday nsamu hwe nkwahia ne bia ya woni fire service for no kasha bra kwasi hwe wo oh yeah me ahwe food but kakra the fact that what kano ana o dia o me kan na ye fast there be because I dey say jade fire service for am no be kan nti me kweda no ma conclude so hwe ade there be said that make say me tie enkomo ni bi no efie describe atade na me say that's that how we select make me aka say come ko we pay cross on that now picture so down debre o de kan there be na make say o ka say me describe atare how sharp and so make we am wa be ka kire me say but yes suspects but ntina topic na ye de o de to ho ka say ben so wan komo na mudi arambo a untimi en conclude say I ben and I say but bibi utimi ka bia ba ko bia e de kire me be say question I was set ntia yampa ejasihie hu nkoma na we no na tichu ne efie yes I know they on said the way you see in cylinders and any gas no your stove no ya na ade bi o kan na ya mu am se ene nyina di fo hu wo sese ye so ewie ni edum na ye nkodum cylinder no yes ye num nod na firi ho ansana come and ko say special mo did wo dey AC outside the kitchen and to the beer ya na adwene enkoso uri nas medum stove ni no me okay but outside no e bi na me kere bia leakage kakra bi baby so the moment am ko se okwa akoso na mostly kitchen so ye open window the moment one have so a jan be pa na sen kakra be free outside na babu and so to me dey enti africa chem se menti na we say man jo so keke wanti the okay ye no me pese mu ani magu ase wanti kwasi ya adwen kese se dwuma wa ya che eja hihye man empesa yi mampofo be frɛ abe kasa bibiri na mampofo okrom 2 weeks ni de me mampofo asom assemblies ya nom ni ade sinya me ya adom mampofo J band
year 20 yeah 26 yeah ese me ba mampon you dey yamiase ai nkwapeni hia na me ya adom a dey yamiase obeba o se e ba ho fi se fans na wo ho ye mo enye wo na be so wo be ye ho akade de ade ba ne problem if ye de akade de so opebie na so onim de ese ye de ba mampon ti ye no na wo ye wi a problem de akiri enti sa eja hyehye no kwasi ye kan emfancy moma ye hwe ho ye ba ko bi nso si wo mi se kuma se akra kwantempon no so saka ni di ahia sei te wie na no so eja tom says most of electric cars na by the eja air power car head on collision here esremo ni dim wada na ya dum na dry enro nso toy minim ba bia wode but nkran ene mpotami bi nom ne ade nso toy enso ewi akire wie bia na ewo mu ni wie mu hye no am say enyankopon ye nte wase because nso atompo ni o zanga wie mu ye form enso still na heat wom ti esremo ni dim a nyese pe no ayi ni tinti na wo hyehye ebo no ye de to cylinder no so no ye nyai ye hwe hu ye ade na we na achen kono ko spray hu spray hu wo dan ketua ni mu no ehwa na gas ne stove no ni nyina wo sa de na ye risky mu ye nyai emfa mra bonten emfa ho pese wo kra wo na obi a mewia no ni ade ye sesa wo baby pa ye ma ye cylinders pa no washroom ye bathhouse pasi omo chese ho de ho nwunu because on say ho wo dware ni ade ti e de say bia heat bi beko sa anti so wo pa baby pa crown no de a na je se ho na pa de wo de fasi abonten and if you are about say it's a more cylinder ni see inside and two window mu yes ubetimi say o use a sliding one we betimi to net ni but window ne dey entirely mentum heat be chinama mentum because if you have just read it say do you know say in 2024 about 41% of fire outbreak na frifie 41% of fire outbreak domestic yanka say fie and go first jan buy it enya cylinder in kitchen make am your kitchen so near too spacious na empty window ni na all because say me bomb ho by the flip of one fie ba wie che no one kasa no say wo japade so it be cylinder ni si abonten emfa so mo be sa eyo mo nyen hwe say odi shem odi hye ni cage odi bi be see inside there make sure say there be a window no we be am net no kwa e do akatna enframa etimi afen na so dey fani she cage me lock eno dey obi ntimi memme bi say no the best thing sa ene ye dwonu mu nso no ya ye no aduane because any penny time ti obenoa e ho nso so e cause fire outbreaks pa e ceremony die mu a uwie bia hwe so wadum ha enye wo hu say oh okay medum no I say medum no na obeko the moment I am saying be mo pe and then pe ye kwa say o de aduane dey su odwam ni nwe bi o the next shop sa e bi onani anhwe na chi se wo kwa yi na so tre say oh meji ade o haba na de ade asija so na at least emmo ne kai bi say obi kra de ade asija so eti mo hwi say oh we de haya ne haya me kwa ba uni me besi sa uni besi ande hia pa mo me hwe o jai hye na no ya ye de ene phones na de koja no ho no ye hwe ye nye ano ya ye de emfa o phone koja no ho ye hwe ne ye socket no ya lodu na ama socket na wo ne ho mete aye hye mo me hwe ne ye ye da ye nunum no na sokko ne ya da ye nunum no ye nya se ye de phone ato ye yi no ni nyina ye nyina di ho fo ti nya se ye kan ye super ya so kra ye kan ti nyina ye kan me ye ho ye nim be ne ya ye hu de se ye ya ebeboa ye pa kwasi ye nto so okay fa da bokata daily graphic da bokata enhye asiem abansoafo a wono e na twadwede o sem so na ka kire spare parts for say omontete ombo so ne na dollar na bafom omontete ombo so no munya da bia se na old stock enya afi ba ko na return old stock montete bo no so na bo ntibi emraf ban ma so de akotu dwam ese eye tabale water project nyame yadom a afi ekwa akowrem ya pedifo abehase edi ho adwuma daily graphic and no the daily gist the bokata enso enye gold board storms 2025 Dubai's precious metals confirmed samije fi akopiem ewo Dubai gold nkomodie bi ekos ne amanebo chemu a eno ne nsem betudwa ewo dwumedie no asem sanso na betudwa say Mahama running bloated government with fat salaries I say president Mahama John Jina Abujina pon e kasa nsem
I say president mama asofra form no akatwe afie so mo ginya akatwa ketwa kra eh yes bem million conflict of interest rocks GRA Shroud probes 3 companies over corruption deals yes we copy what GRA yeah ketasha preka kan dream die ye kika dwumade ne boso saa unya ne bokata bia beti ensem na se eye the diligence the bokata enenom discover the bokata ensu enie Ose Baumia now the cause of NPP's 2024 defeat. Now to she also the kind of NPP Americo Dinto 2024 but my young fan shed Dr. Mahmoud Baumia. Minority accuses NDC government of blocking anti-LGBTQI bill. Dogman say, hey, NDC are buying and I see a coin, send a BIM for LGBTQ bill no, and sir, at my film, ABM. Galam saying, our forests are under siege. Ghana instead of forest. First, the cases are quite able to see. Galam say for no. Argentina, I can tell so. The discover the Bokata and so edenom. Daily guide. Ken is Ghana's answer to unemployment. Now to she and I can say Ghana for Penyuma Padia. Nipo do main massa in my bit me about a Kennedy a compreko and Japan now to she and so edenom. Says Jonah is 10th a EMY. Africa ultimate man. Eti fisher do you edie no. Openia bondi sampa. The member ya send bra adedi pa says Sam Jonah. And a daily guide Bokata and woman bo Abam. Ghanaian Times the Bokata SDM. GRA media to intensify tax reform education for compliance and revenue generation. Eti Controller General war GRA so the kasa sayim. Commissioner General. Or so many some for the carbon send be because I enche Edema Ghana this year, Edefa Etuo, Echia Ehum. Afoko urges you to speak up, shape national progress. To wrap Afoko, you know, say, my woman come on tomorrow, Monkasa. Nema air corner ko ya Monkasa is as a bodash and ped for Echenes and the Ghanaian Times, the Bokata, as so Edenom. Yamfa the source, the Bokata, and so enter say myth under fire for hiding completed 2024 audit report. Yes, see audit report of course 2024 year we na so me from pen for atna so esa sempe wom ti no o me so be kama Ghana for you know sampa and na kufado ne mapa ekoso e wo myth. NDC has created 0 jobs 1 year in office. Poku edu say ka say NDC ba duma back say kura no o montimi fam ba Ghana e mebunum. Asuna da Pa receives IAWL Rising Star in Law Award. Etiba me Asuna da Pa Enkane Deputy Attorney General. Member of Asanteman Progressive Group. So Abbas body anyway. Yes, mommy. Ayade papa na boso kede ka se pa de mam ready for on a day amano. And the source the Bokata esono. The overseer of the phone lines. Accra Kumasi Highway will become central spine for Ghana's economy at forcing. And I can say we Accra Kumasi expressway and Penfuena. With a contemporary temper, see and Kumasi Abumwa and Sam. We must build healthy men if we want healthy families and productive homes. Okay, Nana or Yebam post like I say, per se manage near Nasu Yepa. Yamwama Yaman for Napum Ding, Nasu. A NATO dismisses claims by Greater Accra Regional Chairman of NPP. And the overseer